te plok sa sin pe spai fish connection junga pe mtaga singi wan khwai ben shalelan ma kana de sin ba ar bawon bangawan khwai shalelan pe ba ma pe kam tip ka jaka thrai pe ngila wan sa min alu menit ndre menit ngala poi mit plat taga klim video show pe mtang ngila pendem ma ngila penam pe tukir miang tanda pitu ka jaka saya ko mani ma pe gilong pe ya wan san ngut mah tempat tu lain ngut gitu sa ati sharum la ikret la ngira ikret lu menit ngila ya me na keding siding na ini penamartan temen kapur la sanduna itu mah pron dan bongin sayo tengkan do bam tang gawe artir khoi wa te mdon jekerman bangin sayo bun re suom lai tang gabrut mah mar gawe artir in sayo terus itu sekemat terter kapur kanang bun pik ini jeka saya kemen mapik balabala trai yang antai melabun ke bala poswa sambun sya itu seperti seperti kapur kanang bun mah bener jeking lelan piknya khoi sya te seneng ini tu mi isu khoi sya te itu showroom ru ibang man jaka showroom tu ba tu siapa ya kuat khoi sya te seneng piknya jeking bun phi balak posne kadang tang pos tembar shit mah mo shit mah teplok masih petis kok termah teplok pe mo ngila yo do mta pe te pe kala dai te tuh kau itu ini rawan awak teh bang itu saya petik termos tuh tapi ini với mà blok pe yo tang ni với pe ting tu pe lai lai idai ting ne pe tuh meliler kerkat deh tuh meliler alat kebrut tuh ini pe satu ni don TV aja nggak lah yuk hi ketukan tuh TV mah tuh ini lah yuknya video las nih gue mah pikun kalarin vlog
sobong kun ko ban pi kini kido mengiyo mah tinggal kan wa te mau mar yo kan mar ko ya kan ya tapi ni bang yo mah yo nih blok ngatang yo ra yo ra pe ka rangat bah ini kalau adap aduh neng aduh aduh sana kalau adap teman tapi kalau akhir aduh gitu tinggal saya milih meluan kuai sana itu kila tip hima tipet nih wei blok juga tuh ini kidok mah mesti itu yuk nih perlok yuk langkat nanti lai tali tebarit iwai tuh yuk tang tuh itu pernah mah saya penting lagi video bos mat dang bun mah poringi itu saya ius mat ter poringi dang bun tempat tengim kasuk ni lah kaki penialik nak tagli video keniat ko boleh sebut ni pergi nampak bar